خواردنگەها چارچێلا لە بەجارێ دیرکێ یەکەمین خواردنگەها کو ji alî hejmarek jin ve birêve diça. Heşt jinên Kurd yên xwedî hevjîn û zarok ji danê sibehê ta derengî şevê xwarinên corbecor amade dikin û bi taybetî xwarinên navdar li devera aliyan. ام بس جنتي دا شغلن ام خوارنا حماچت کن ساوارن ترشکن کتلکا شامبورکا سروپینا بس تشتا هری دمشت دا کتلکو شامبورکا بهتر مش خلق بهتر طلبات که بێترێ خواردنان لەسەر داخوازە مال û hin dezgehên deverê têne amadekirin. Herwiha li hundirê xwaringehê bixwe jî daxwaz li ser xwarinên Kurdî yên resen wek kutilkan têkirin. Karmendên xwaringehê dibêjin ku projeya vekirina xwaringehê ji alî hin jinan ve ezmûneke zehmet bû, lê hêdî hêdî ji alî xelkên deverê ve tê qebûlkirin. دەستپێکی ئاستەنگی دەرکەتن ینی ملت قبول نەکرد و هەم مالباتاجی قبول نەکردن و ژن وەرن تێدا کار بکەن لێ نەها پێدا الحەمدلله هەمیژی ینی قانع بین انه جن کاری خو ریوه ببی و کو دریده به شغل جی ریوه ببی ام هجن بده کار دکن دائما ساعت هفته صبح حتی ده شبه و طلبات ما بهتر سفری جی دچنج دروجی و هندر دجی devera aliyan bi hin cûreyên taybet ji xwarinên taştê û firavînê navdara. Xwaringeha navborî ji bilî ku ji alî hin jinan ve tê meşandin, bi çêkirina hin xwarinên malan wek serûpî, savar û epraxan navdara. Dilovan Çeto, Kurdistan 24 Dêrkê.